Ya imam cicing keneh di dia. Imam naon itu imam. Imamnya Saripin. Nyanyi dangdut. Mal balik. Ada bebek malam-malam guys di perkampungan. Selamat menonton, jangan lupa subscribe dulu. Ini suasana menjelang malam ya di kampung Pasir Galati. Anu bawel paribasa kostoednya Arya sarua aya Dua teh towe. sabaraha hargana ke Teuing harga. ya menang mulia atau menang ti leuweung Nang tileuti. Ya imam cicing keneh di dia. Imam naon itu imam. Imamnya Saripin. Nyanyi dangdut. Mal balik. Ada bebek malam-malam guys di perkampungan. Hujan, suasana pedesaan. Jangan lupa subscribe dulu.